Riri thirikari yotete gukorwo ikirika uriuki-ini wa kiganda kia ngora cia nguo kia Rivatex riu ni garurire maitho mwena ma Laikipia kuria irumite kini kuriukia kiganda kia ngora kia Mountex mwena wa Nanyuki. Kuringana na minista wa wonjoria Peter Munya, mutongoria wa bururi ni athanite kiganda giki kiriukio na njira ya naihenya. Tumemaliza Rivatex. Nataka kuona ile kiwanda ilikuwa Nanyuki ikiwa imefufuka. Na nimekupea muda mfupi, sitaki ichukue muda mrefu. Nataka ufanye ile inaitwa fast track. Hiyo kazi ifanyike. Ndiposa nikaongea na governor. Kamwambia governor fanya reconnaissance kidogo, uone ile ardhi kama iko. Nilikuwa najua ardhi iko pia, lakini mubuge kanini kega no ri rugamirire kamiti ya wonjoria bunge-ini ya bururi na keuga riu kamiti yake ni guthingata bunge yetukie mbeca iria irabatarania kuriukia kiganda giki. Ni ndoka guku gwikira uira ati muthenya wa umuthi kiganda kiria riu tugucokia muoyo na ni kuria bunge gioka kamiti-ini yakwa kuria ngoragwo ndi chairman nego kihitukiria mbeca nigetha kiganda kiria kingi president aguka kuhingura ni kiganda giki gitagwo ki Mountex neguo na ithuĩ tumwire atiriri to kiganda peke yake turahingura kiganda giki turakuhingura kiganda kiandike makiria ma anake na iretu 3,000 4,000 na tucoke tuhande baba. Oho atongoria mathingata thirikari ikorwo na mubango wa gutigirira urimi wa baba na thoko ya ngora ici nionekana na nigetha gutigirira iganda ici itinahuka. Nyuma backward linkage uko na jinari na uko na wakulima wengi ambao wanakuza pamba ambayo itaingia kwa hiyo textile mill.